87.9 Kumasi say we are and the metiako hantian ama we kura na fura basa nto aso sa nti obeko off abeda drop it nti ayet me yo expanding for how long, how many minutes ontimi nti ebasa na wo se aya na wo nko ana se wo nko ana wa han wo dan a wo hye dem nti obeko offer to maybe after what time na fe wa be won say what say gain consciousness minim time e ba ntina minim time so a ba se wo se aya na wo say odwen a is untimi check okay nti eno after 5 days no then second one no enso e bai e na one hwan di hom komo madam fu di man e na ko su 87.9 Kumasi chere me grubi toa on a chair with drew a draw se bia ha menra na say capsules menoma or your nurse dickness and no recommended say na ne okay into o kwai na wo kwa akoto side draw no omo ton draw na ma no o men bisa o hwe no anso mo ton side draw ne di ma ka say on pay prescription ya ma me call hospital and na ma o de call hospital into say draw na ma me ne di ma de we nya bia nto e wo pharmacy bia because no more pay prescription asa no into call hospital no unit be na ye ma o ko fu doctor unit be kwai na me ka say they have me no me ko doctor okay me ko offensive hospital kram e scan kram meeting okay they dey see me to scan to say bia be omo so me hwe ni meeting omo scan show team no mo se hwe ni wuti nti e dey draw no mo dey ma that time say say draw na ma me prescribe ma on ma me ka se koton no mo ma prescription na okotoy from 2006 and I won no say draw na bepem 2016 and I won no say draw na e bepem sa brewe nti wo se onom a wo you very okay but se wa anom a na ye de ba na e be nwumre nko a wo de ndie mba daytime da daytime ye bi ma nti baby am ti no bi enim baby out no bi enim se sa na wo madam fo nko a madam fo nko a na adenti na wo pese wo jai draw no and you feel that there is more to it. Say, baby, I say, men feel machi, pains from the body. I don't know, say, how many kidney the I don't know. Because 87.9 Kumasi. I will cry 6 years. Now, what on hobium, what on Doctor Hobium? The call back is a ninja, which I say, aha, Doctor, no pity pen can't you see about it? Yeah, I was, you ever say what's a formulary epilepsy, right? Aya wo send yankofo ede ana we hu bi da say bia akwa so fear we are dropping our mehunda send aya omo de ne ba omo react no is it the same thing na wo aya wo de ne ba na dra aya wo ye say e ba wo de oni nhwe ontru wo de say wo de oni de eyo Akoma FM 87.9 Kumasi yo ye ni abeme e na ebo enkomo e de afa epilepsy yare a etete na brabo on say 2016 e na o sha se o experience sadie no na wakọ hospital but o feel said there is more to it e no de abedan na ye beko 3p garlic mixture ho na ye ne no edi enkomo ne ewie ye kra me ni ye be bise sorry for patcho dey ni see mama not sure Akoma FM 87.9 Kumasi listen Akoma FM 87.9 Kumasi me kwana na me dam o me dan ti ase dai sumo se ase dai bibi a kire me na ti mani bopite sorry ya no na me kon chi ase ya me ya muhwe ni ti me control me ho na ase at that moment no ma adwene ti me dwene nyama be 10 me dwene we nwe nsi na akodwene we nwe nsi ana adwene nsi sa me de ke kija ti furo ni de sa asa e basa enti o daytime ni na utimi etwa daytime dey since Akoma FM 87.9 Kumasi
come hospital no o dey do na me say me hospital na pe me no ma emba dey tanda. All right. Enti first one na ba ye ne de ye pagya wo de kwa sorry fie e na sofo no bo mpa ye ma wa second time no after first one and second one no e di mre sen asa na second one e ba 5 days eno so e ba e mre namu sa nti ho kwa na wote sa na ho na ya na eboa wo obi an but in your mind na ya na hu den wote in your mind na den na ya wo kaka untimi kaka and I say I don't know asemba ko untimi ndwini mane endi na fufura ba okay Akoma FM 87.9 Kumasi say we are the metiako hantian ama we kura na fufura ba sa nto aso sa nti obeko offer beta drop it nti ayet me yo expanding for how long, how many minutes ontimi nti eba sa na wo se aya na wo nko ana se wo nko ana wa han wo dan a wo hye dem nti obeko offer to maybe after what time na fe wa be hu say what say gain consciousness minim time e ba ntina minim time so a ba say wo se aya na wo say odwin a untimi check okay nti eno after 5 days no then second one no enso e bai e na one hwan di hu nkomo madam fu bi ma e na ko susu 87.9 Kumasi chere me grubi toa on e chere we dro e dro se bia ha menra na say capsules me no ma oye nurse oye dickness e no recommended chere say no say na ne se obi dia okay nti wo kwai na wo kwa akoto sai dro no omo ton edro na ma no omo mbisa wo hwe no anso omo ton sai dro ne di ma ka say on pay prescription ya ma me call hospital and ma wo call hospital nti say dro na ma me ne di ma wo de we nya bia nto e wo pharmacy bia because no mo pay prescription asa no nti wo call hospital no unit be na ye ma wo ko hu doctor unit be kwai na me ka say they have me no me ko doctor okay me ko offensive hospital kram e scan kram meeting okay they dey see me to scan to say bi ya be mo so me hwe ni meeting omo scan show team no mo se hwe ni wuti nti e dey draw no mo dey ma that time they say say draw na ma me prescribe ma no ma me ka se koton no mo ma prescription na okotoi from 2006 and I won no say draw na bepem 2016 and I won no say draw na e bepem sa brewe nti wo se onom a wo you very okay but se wa anom a na ye de ba na me ebe nyumre nko a wo de ndie mba daytime da daytime be ma nti baby am ti no bi enyim baby out no bi enyim se sa na wo madam fo nko a madam fo nko a na adenti na wo pese wo jai draw no and you feel that there is more to it. Say, baby, I say, men feeling machi, pains from the body. I don't know, say, how many kidney I don't know. Akoma FM 87.9 Kumasi. I will cry 6 years. Na wako ni hobium, wako doctor hobium. The call back is a ninja, which I say, aha, doctor no fiti pen kan cho si jaba de ye awasre ye beba ho say wo say e form yare epilepsy right aya wo hu sani akofo de ana wo hu bi da say bia akwa so refia obi a drop wa me hu da sani aya omo de ne ba omo react no is it the same thing na wo aya wo de ne ba na dro aya wo ye say e ba wo de oni hu hwe ontru wo de say wo de oni de Akoma 87.9 eye Akoma mu nsam ene nanso adom ye na ye de ebremo edru efiada saidia na eye easy Friday edition of Akoma mu nsam ha ena ya edru ho no ma yesua de no na ye ka relationship emu ensam ni nyina bi na ye nya marriage counselors ekukudam na omo be che na de enenso ye baba besua de pa esanse first no na emema na ko school so mo ko school sana no mo na be ye efieti chop money ade yi no mo na eyi ene yesi da bi enye eno mo starting no mo promote girl child education ene mai ko school sa ye be wie na ma ni sika no pim na mema no mo da form obi na kana sem frat shi ni botoni mu na shi ni botoni mu na
oba no e na enkra be ko school a oyiska ye ko han dan a mami on na yiska chop money ono e na yiska it say no oba no on na head of the family and I say be ma na hwie ni botom no na wonya hwie wo fie ho ne dia na beti ketin na ode na fie ho no ono e na head of the family and the sound komoi e na me kai wo crowd to say na bi ye di asem kra ni ai e asem pa e asem ntene ye besua de wo ye oba na yiska kra na wo na ye head and I still wo ye kon be ma no e na ye head e na wo ye kon san komo no e na ye ba bebo eti frɛ wo nia bi na ka kyerɛ wo nia bi nso sɛ ontie bi na e beboa no so ye oba na wo ska kra na so who say no matter how much you have the man is the head and now ye be ma na so botom hwi di wono mo a e wo so yi uti no na wo de ma oba ne so a na wo ba ye kon na na ye bebo san komo ne ma wo nyina ha e de ba akoma mu nsam dwumadie so. And then so in your band still under the weather. Peggy, maybe I will be a speedy recovery. Me jidi send ya be ya dum adwada. Ye beba no na okayo ho. Na ya be bon komo. Era boko de. Era dia adum Aunty Bea now so. Yesu adum. Ah, and no sen come share ya nka ya ka. Ya ye ntafo. Da ko se etimi hia na ye ntafo. Ye ntafo pa. Okay, memo aka your topic you want some kakra bi because me say na also any interest for baby e was say wo kona wo ko share me na ba ma bo mu nchi mu na me aka say na me so metie na me so me wiawia me ni hwen kakra anyway and na me motivation na me dey ba no me enka ncha me say na asem bi esi ye it's a me ba be kasa asem we however you want to take it ne dey your wow asem respect is earned not demanded erani twi ni say respect is earned, not demanded. Ebuo. Yenya. Yensre. Infrubi. Tinu obi wo ha mention the kitten say wo so gume. Dia wo pa yan na be mani pana ni free ni pem. Ebebu anase me dance me da to aso. Men campim. Senya wa ba ye ho no e na obi bebu. Me de minim de esi ye nra. Minim de esi wo ba bi impanyimfo ayato aba ma mo aye frem honorables. Na so muso bekwa kogum ho ani mu ase wo ba bi a. Enye obi hu mo no no so ka kyem se mo ye se bi odi oba bi no se de friend say hard MF hard cast. O ka bi dia ye di ye ka bi ti oba no. And so dia ye di ma se mo ye oba no. Oba ni ye di bi because she me papa. Because most times I am say Marco school due level bia na yenya positions I na we lord it over and me money ye subordinate me again. It's I suddenly see and I'm say oh this is too early in the days. Na na dey see ye. Me dey see me nim dey see ye. Wa who nim dey see ye. It is respect is earned not demanded. E come obia baby I will be a respect is earned not demanded. Na ene asa na mekọ ewra ho ma memfa nchiama mo aya na edru da bi chiamo no osa aya na edru da bia ye dania jesi ne de obi be hye bi jesi na ne tuntum na meme ndaya ye hye no sa bre obi akofa ne mu efresi mochre e de abafie esanse echina oba be ye yie eti mu a ade atomani nyina ye mamo yako ade nem se eben wana ya uti ya na uti ne sronko kra because na watwi mi ami ne bi atofom ya bi ma eben wana uti senia ne ya no esiti eti ye chia mu a mwenye yie ni nyina na me fa special yako e fa koma mase mi wi amechire ma de kronti oye mase obi ka say na Aunty Bea de bia o say na e de no ye wase eti mase ebusuapan kwabna dente a ye tai fro abodwese wo mampon unia bema bretioba opanyi yawo akosa a dodo na efre no yawo mensa unia bema da fom enti aso ebusuapan ni kwabna dente dodo na fro abodwese wo mampon da ho unia bema bretioba opanyi yawo akosa dodo otiase no na dodo no efre ne yawo mensa nyame ato ne sa fre ne kina ye nyina ye ba mampon da ho na ya ba bejawo nti wei if you want so nom ho Mr and Mrs Spiogabra Angela Spiogabra and amia nkasa aso
aboje se ye ma oyakọ wa uni abema na aka one ne dwin bom e na uni abema da ne bonkum so nti busua ni nyina se hyede nyambo akina ye baba mamponda ho na ya ba bechaw ye da mu nyina mase ene mu a mo nso mahwere mo ade nyina no Ewurade nkyekye mo ye na mo yi akina ne kwesi ada no ewie asomdwie mo Ewura ma membra ho na de aka ni nyina de papa de mu say enough time he always has for us so ba anymore esi bema won ne tia is she the head of the family oh sir oye dey oba dey wonderful bema the dashment oh say denti na sanya na mudi ni ma ne papa ke ka ho ni positions ahodo ni ade asanka ya na ye da ho na bema na so me van cause outside no if you rush na beba eh sir sino de no de oba de oye de wunya sika dan makura mpa reverend na say ya woda for bema na dashment it wunya sika said dey oh anake esa na yakofa ade emu ade hu bia bem okay ti ye ma ade ye mu bebre na no minim dia na haye se sika ne ba ye musa ne ade na ya na eye maako bi e na mo wo ebuo ne ani dia na mo de ma mu wura no kana de no da so wo no ma but ebi wo no onya ne sa na wo nkoma na ade na okoba ne ade a na opese wo da no wo mu be ma no ayi oba no oba ke crowd house help ai ube wo course ne mi nyama bi guru ndi basket yes ana enkura no socks na ye fi aye aya akofa nkura no na aduane no wa no a who was kasa de enkura won't me satisfy let me say yes you no cry so mo sign me ma ne na wo okọ adwuma ba na makọ adwuma na ma brese ma na fe na so me ha me de mi ntimi kra Emma enya no kra we nya sikasa de enkura won't me nyetimi the man is still there yes the bible akabia ye no na brema no so mo no ho so no onjine ne head ne ntum yi oh yes auntie bi hu ne se ebi wa be ma se bi onye kwadefu okay obi wa mu do ye kwadefu obi wa mu onye kwadefu obi wa kra wo ye adwuma ana pofiri mu na adwuma na se nti ye wo ba no na wo se usika na wanya ne sempo wo pa adwuma na onya bia wo de bi be hye bibim se dwetire kra mo be ka adwuma bom na wa establishing wo baby no watimi apagya biem because so opagya ma wo wan pagya edawa wo so okay opagya no na se wo kono de wan sidi ba na wo so kono de wan sidi be kan wo yetu sidi setimi ye bibi okay enti nhwane se ebia na dwuma agunti wo fa sa advantage na tietia ne fa ahudie so edi nani aka na hye wo ye dan a wo ye bema me da se papa pa na de wo ntwame line na ma me cry tie na de ma ya nkonam yo ya mama kwa ba biom e de ba akoma mu nsam dwumadie so ene ye nkomo na ye bɔ ne ebisa ye ho se oba eye adwuma na ne nsam wo bi esen ne kunu ana bema one no etia na se bio odo ne dofo bi pa so nti ne dofo ne ye oba nti no na o ka mamba no da bi nti sa kranko no oba mienu miensa no kranko wo mba bio but o ka ko baby e wo say o de to nti ene as usual ye easy Friday topic onu a ene betimi ene ya ba bebo sa enkomo yi Reverend good afternoon Aunty Bea nyame hira me mami so ye nyame hira ye mami pacho ye chiao pa ye chiao ye da se Friday bia nso unja papa kwan na oba ye da se nyame hira papa ye ka say head of the family who is the head of the family and what makes somebody head of the family me da se mama min kan chi ahwefo okay ene etiefo okay asema ye bedi hu komo ene no medin kan ama definition ansa na ye dia ba baabi a ene ma no e dia ba bagina Akoma FM 87 uko chokunkuru mu a enipa nye ebone no na be ma nye head wo ba so nipa enye ebone nipa nye ebone no tama adam inform nye ebone no okay obi a nye head okay na just aware no from God's original plan na be me ni wo ba so so your head and on your head no ba ye neck and so on your neck ni ho okay na onipa ye ebone no one of the punishment a nyankopon de ma oba ene say Akoma FM bema no mami quote exactly what God said nye de ye keka okay o say oba no be ma ni tiri so no wa hwe ni kunu so what I say
ọba de be ma ne tiri so wa hwe ni kunu na che say he will look up to the man. Okay. Me nyame nyanse mu denti o yes ane say be ma na obo no kane. Na headship say be ma ye fieti no. E ma ne ye superior na ne yire mbe ye inferior. Okay. Ye ba apamfufuro mu a sa kasa head no Greek kasam no ye pronounce no kefale. Na ejina homa leadership. Into your car headship, it has nothing to do with money. But what I say? From the scripture, you can say, "Bear my head." Oh, say, "Meta kase." Genesis chapter 2, verse 15 to 17. Nyame bo awadi ewie no, and wo ye efi the Garden of Eden, and wo di nipa kotenem. Enti awarefo bia baabi amutie bia no ɛhɔ yɛ mo Garden of Eden. Sɛ mutie asokwa, sɛ mutie bantama, sɛ mutie dichem so, sɛ mo wodu nkwaw, sɛ mo won kran, sɛ mo wo ofanko, baabi amu bia awarefo ti bia no ɛhɔ betima yɛ mo Garden of Eden. And the question is, on whose authority any yɛ adwuma is the man. Patrioty headship no leadership. Asi ani say bema wuye efie ni miti no ana wuye fie ni leader no patrioty we na we be lead oba no no we lead enkwada no wo mo dependent upon you nyina enti say we bema na wo yire adwuma a wo ye edi sika bebre be fia oh no won sempa wo semeka. So we are bema na we yiri sika chen we sua de chen na traditionally you say we ba de okosun kwa no be fia oyoba je say ni kunu na oye head e wono so. But the truth a woman say bema bia we yiri or standing a better chance than you know. So we managing one, it is one of the most difficult things. Mama to the bossy. Young funny say, we are Bema. Now we use Suade. Oh, but you got him say headship or a leadership. And it has nothing to do with money. It has nothing to do with money. I will come to that. It has nothing to do with we use car now we use car. Okay. So we use car. I say we do leadership no. E manage no. What I say Sunday na me ayo na me be kire problem and challenge e wo ho. Okay. It me more example say we the be man na bia we were o suade or climb educational ladder bi. We be man we or pursue district assembly an assemblyman or pursue bi. So when you what they say obabo so se na me na dom na assembly wo kura no to ko di ho a okoya assembly woman a obeko ni meetings obehia mpanimfo na wo be ma no wo lack leadership qualities a and some will say Ghana wo na wo ye prayer tower for leader sa wo ba no ntimi manage no again na me ka assembly ofia na meaning said you are an university in Senase. Okay. And my one woman, to be honest with you, Bible dear, a authoritative book bia, and I say a book bia, a guardian, may you how a BCI maybe. Okay. On the other hand, you know, and you be bia na bet me the Bible, aye. No more example. Mabeka ni fia pense oba oye ne maame ene ne papa abakan sa oba no so okwa asori oye naturally born leader. Yes. Patroti it is how oba no ko ware be ma oye ne papa ne maame ka akiri a ensem besi me kire mu se oba oye abakan oba wo ya ne papa ne mama ya bakan
ni ya no ma di na chi ora ne dware wo mo sema omo ma me no kura a very busy woman a enyume ye dware wo nua no hwemo omo ndidi hwemo omo na sa first born no naturally no o play leadership no obi a woni oni na se adasu kura no a odi be ye miema wo fu ye ko ma no papa ke chire be ma no tie ni o so we brothers and sisters are we di enimu a yes man now take instructions and we naturally we nya kwan lead and I was saying that we na we obi a wo lack leadership qualities na sa wo be intimi lead no because ofini kwala brem no we lead naturally no leadership no e wo ni mu anything ya don na mi wo wa wari ya se o so ne ye ne yiri control no e no man na control no oba no naturally no you do no as a leader. Number 2 oba bi wo wa apart from say oye first born no say the ni dimi na ne person na ne bibi atie no oko JHS no a school prefect oko SHS oko school prefect oko university oko pre SRC onya president and advice what I say who come odidi women's wings ni yemi ma bebre no me shia ba ma bia carbon monitor kura wa nya bida carbon wa ko pre me say one pre bia ye leadership one pre bida carbon monitor blackboard cleaner kura ya mani bi ana osala ke leadership e fi wontimi sa ba ma we ontimi control obey ajise oba ni oba nyamu kunkuru ewura no na obetimi di ne persona na to nchen na emani simple enye easy ma wo mo so de beto nchen now me patcho aha me pese me ye circumspect because they never can are sensitive enye be me bia na ye leader eye head enye be me no a man timasi ba ne be me bia na ye head papa na say de ba trokonkron ne kan ye no emfa be me bia oh Aunty Bea papa say wo be man ye wo be man me ka say makase be me bi wo ha naturally osuo ne ye adentu osuo ne ye so ye be man adentu osuo ne ye it's because qualities ekuta oba no be bia you supposed to manage your wife I mean headship no headship you can say be ma your head a enya head ne say uti table ho ni ade aduane abesi ho ha bra mi nsuo bra metawo ne na ma wo head o enchine ni antim kra enchine na antim ana mo ye aduane a ma nchina enya na ma wo head enya no a dabi I see enya head ne say utimi ni wo ba da ma na wo head ne say oba no wo lead no the ability to lead the woman and the man with her head. Okay. Aunty Bea me define headship no. The word head you go for free. You go for free the pediani. Poteti ni o. You go for free the pediani. Head no dey no any. Eti bema you see for your wife. You can say bema your head you see for her. Okay. You are not there then. You talk on her behalf. 87.9 Wasu, you discern. You listen for her. You come to you think ahead of her. But that is it. Makanai, a boss of Makanai. So you have adjunu. Ben be a we fieti or some ultimate game away. And just a we in your dream. But so would you ultimate game mano. Uji ahead of the woman. Okay.
because oba be juni ahead of bema equation achia patoti o okay so oba yan fa sa disua e mo oba ko gina da bi na otimi juni a chain and ahead of the man something is wrong patoti ase oba mpo so otimi juni adie so a oso de beto table so ne discuss patoti ase ya discuss at the end of the day no say be man ka say so oba bi any offer ekura wasema okay eto asumu pa me fa nya adwuma ana ekura ma yemfa me bi nya adwuma ye baba wo de no so eti be ma de ma wo head ni say wutimi gin ahead of your wife wutimi sha de and that's what sha de say de oboda wo ye wutimi sha chire beyond your vision perception oh wutimi sha de wo chire ka say ekura ebra su se yetu sa na mo yi bua me ne enyo ebra su se wutimi kasa ahead wutimi abama o kasa etimi di convincing ene meduma wo yire oso wutimi di waso to fom na wutie ohuni kura ka ho ye so the 5 sense organs no oso ohuni etimi smelly environment ni atmosphere ni me twa mo ho ahia no now it's in frontier seminars because they say are very sensitive because of the way traditionally you define a head and it's an emaniamano until me now chance you now can say kaneno oba anko school oh and must start some more girl child education and then be a makodu and na kaneno na ema sabio a phone yes any drum ene de maako kane no oba tifie afibia no onyinsɛ no wawo oba tifie no onyinsɛ no wawo kane no oba kitchen kwa ne alemeti mitu ene emma bi eye pilots emma bi ye doctors emma bi ye chief justices emma bi ye teacher for emma bi ye nurses emma bi ye emma bi shapa pegwa se ne bagua person electrical engineer oh and then obabi eye adma wo sabio shipum and then maybe Uber oil companies and then maybe ko enkronkron akese Nigeria Togo Benin Dubai numuni nyema shoulder ema erebu sese no ano hye now me baby bibi ba ko so and if you sensitive pa ben bia na me ka bibi se na ben bia na ye head yes don't you make sense na ben bia na ye bema because we lack headship politics na automatically oba ne bedu so enti bema I was saying ni ho ajewe I was say bema bia ti ne ho ase bema bia so ne ho anti bi mama nkom ya me life mu kakra mama nkom life mu kakra me yere me so wo hwe programming me yere ya wo no nko a ewiase onam na ye ono nko a oni brother oni sister now you are very tender ni susapa na ushia wo ba ya wo no single ba ko pese na onwa bone bra making decisions sa ko bi so be shia no a na ube shia sa wo ba na pese o ye no koda because I want to 87.9 yedi no I not possible because any power shia no or ye a leader of herself that's by for your ba or no one taking the decision of family and no decide the onyena eya no be tu na namo okoni baby now when you sanko phone bi be shia we ase a one experience no and so rich say one manage one experience kura it means a relationship because they know so much, they've experienced so much, they've seen so much has happened to them. They can't get the sister say, Ben Bea, you have to know yourself. One,
na wo oba no a wo ne netie no na wo headship no mache. Okay. You know yourself. Ne hu oba na o ne netie no na headship no ya che. Reverend Kwame Kwatin ye twa ye ho sima endu sima kra. Ye baba sese ya na nkomo no we ye bro ye nyan do sukoko ba bia we ye prelims why ye ba Akoma FM 87.9. yo ye ni abemei e na ebo enkomo e de afa epilepsy yare a etete na brabo on say 2016 e na o sha sese o experience sadie no na wakọ hospital wo oba no anase bema no what makes you a man no na wakọ ware oba nyame aye na dom wakọ nanimu a no wenye sika esen ana ne sem wo bi esen wo no you as a man no how do you still make yourself relevant as a man head of the family? You ever kwan oba no ebe ye but wo bema no de wo ye den na you still make yourself relevant. Ahana asem no no question was e bi say ahun ne say e den no oba ni yeska ebe che bema no na yenti asese se oba enye sika che bema no enye bone. Okay. Patwa say oba onye sika ache ni kunu enye bone. Oba wo fia de ache ni kunu enye bone. Oba ne hu ofe eche bema enye bone. Yeah, normal kra. Oba wo kunenim or pursue a higher social lifestyle enye bone. Okay. Baby oba pese or pursue could be enye bone. That you me say back in her home. Back in her home. Oni bema ben netie. Na bema ben and all manage sawe ben. Until the moment the music industry. Let me find an example. When we say music industry, so we a key wa gospel musicians epeja aware pa e man adentra. If you say back in their minds no can you na me musical pick na me be 2 point. Okay. Na masofu dienti ebi a me hotel room a ebi kwati mi ba e be kan sem be bridge na me meja aware me husband onti mase me husband onti mi me duma mu ye me on support me and now business world e ma kwesika pan so beka me kunu moame me kunu de moame adenti na ma na kekasa. It means say baby our man all climb kono the man is not acting as the head. Eyahoya na. It me ahoya. Emintina emema bebre ya misogynist. Misogynist ni say be na bia on person ba be develop no. Your friend misogynist. It me ahoya. Because emema kese no asuro say wo yemu besua dia chen wo mu. Nti all encourage you kra. Be me bebre so say wo mu yemu be sika chen wo mu all encourage you kra. Emema bebre pese ya yemu pombe ko be ye fe. Address ye ase won. We na me say emema so say oba climb bia. Na baby ayo ko wo ase mo so. Climb no no mo climb bi. Enti because bema so wo yiri wo sika. Asantimemra. Akoma FM 87. Adiba ko ha nipa wa ne say ya ne ntampe no kure. Ye ntampe no kure. The kwa yem penti no ne de nyama bram so saa ni ya ba yo sorry yi o ka asem bi na me ne nya adwen. Okay. Boni ba ne wo mi say wo yire a wo dom ya na me ka chen kofo say aware on me de bia me ka chen kofo say de me ye wa aware mu bia no eye Kristo nti nya me yire nti na me ye Kristo nti. Because adie bia wo ya ma wo kunu ana wo yire no wo hye be ma no ana wo ba no a obembebu onye Yeah. I was saying ye me say me kan sometime bi na me na market amidiga na bibi sam se sofu na oba no we nam so oba no we sesen nam se me to ne ma wa ha no say na be ma na to ne ma nam se me dey ware me dey ware
Get me say, our lady, so where you were near free, there were none for 4 people be back at Rona. Nira said, I mean, you Akoma FM. I'm just what you may do another day. One I never do. About the singing, I never do. When you know what Dana headache. So, if I saw managing with our whisker, Aunty Bea. Bema ememme sunase e bam manage ya yire mu ayo sika we yire sika babu gubotom. Oh, I'm telling you. I see. Minimum member bebre a wo mo yire mu wo mu finances wo mu na check minimum member bebre a wo mo yire mu ATM e wo mo. Okay. E ma no mu yini o e ma ni yini e trust. Akoma FM. Minimum member bebre wo mu ATM e wo mo yire ho. Trust. Na oh ya meka se ba ma wani atide oba nfune ni beti wo so. De tie ni Aunty Bea boni ben me wo mu se me church de bia meka twa mo se he so pesa wo no yire ba so entamu a eya ye nieme bi bu a wo yire ye nieme bi bu a no ense hwe se wo yire kura wo sika che wo na bema wadwuma wo ye nso otimi ba fie ntemu a obakua abla na watwi ntade abehye no yira mentuma wo pe han say 12 hangers 12 wasensen so jaman o manage oba no o manage no oba ni me ba mba ni side ho na e ma ni yenkoka se be me ye be kakrada afi 1 2 ane no so akofas me ba ho but we dem pese ye die ye jina e ma no so kakran e fe ni say enti me se be ma de manage wo yire okay headship na ye kama kire mu se enye me ye be ma me na me be ma anya sa yes sir headship ni say you are the leader of the home if you no na ye leader okay if you no ye be ko hin but if you ni ko no wo be ma no ene nya me di wasi wo say yes sir but what you say and you say we heard they say what na konye mu na obi afuro na okunko wani na obi adwane nya no headship ni say you are the leader of the home enti say you pese efie kura ye kasa ebia dan patro be dai efie na ko obi e kasa wo fie on fa me patro nka ho eye wo be ma na wo hihye efie na obi entu obi ho pe me person na wo fie efia ye be morning devotion and as efia busula ku bia ye be meeting eye wo be ma na hihye eti eye headship eti say wo ye manager wa adwuma but what you say leadership eti be ma so wo yiri wo sika manage no manage obabu a ma kwa ma nko ni sikem yet you can manage her ana make say bi ni say umetima to ni ama no umetim bi ni niam bi atutu yi ama no okura wo mo a wo mo do ka ene wo mo a wo do wo mo ka no pato wo mo list wo da bi o mitim open book okura bi bo mo di kire me de wo kan no Aunty Mansa do ka say Kofi do ka say we do ka say you are managing your wife say obani you say you yes am ya man be do be no eduma ni ko be ka cho say blem na sabio you sure say and I say obani mpo sure say obemo abem because trust in you so you know the to so bi oni say eni ko say memma sure say me yiri e wo sika cha me anase wasua me cheme anase oje aketua cheme a she will use it to lord it over me saman sebi omo ho saman obi ana wo mo nyantete ye pa o tiase aha eni ti ne se oba no baby obefi obe bia no obebi fia onka hu se wa be fia yo ba wa be fia no yo ba no ase ni se e wo se otimede ni office na e ma disika no de to abonten na obebi fia omu se ni kun a ohye ni shelter na se no so ba ni mpo ne si fie no a ba ma no ni ti fie ho no a asanti mu no ni sinsin on e kata no so no sa ba ma na wa ba be hye ni su hye ase no ebi kura wo ba ya bebi am ka se mi se
ebi kura oba ne fi adwuma ba ya ape wo jai ne bi ya to bi basa because bra obi fifie ba no na wonnim wo yere ne work schedule se wonnim se e Friday wo ba be fi adwuma obi fie no ai se kontomira keja wa wonnim because wonnim ne work schedule enti oba no be fie a sebio amobrasie mu ba me nyansani bia no won kan kire wo yire se na o ba ya wote wo onko ya duane ma mimi pato jase enti ba me nyansani bia nso be hu se ba bia wo ba no me yire ni wo firi ba mo sebe enye moja brown na woni mu kokko no ai bi na woni mu enti wo kura de na hawo se wo fere wo ba ni se me dofo me ye rice bi o me ye rice bi enti pachokoso anti me ya na efe okay ba woti krom ha na wo ka sanse me ya kire emmemme bi mu ma o ma duru mo se sofo yoni ye wo kika sofo odim dia wo kika pa what you say odim dia wo kika na yeguso aye bo nkomo yesi se oba onya wo sika ne nsam wo srade sika esi ne kuna who is the head of the family sam komo no na ye bo safei na wodi wafidie ato Akoma 87.9 onyira ye Akoma mu nsam na de bia ye tie no o se fiada de ne de eno ya na eye more of aware mu nsam counselors eba na ye church ni esua de nti eno na wate Reverend Kwame Kwatin enkana me manage na ho me be 2 minutes bi na maje yaboafo enkrato mame ma Tom Brown nedi home sweet cereal legume mix Tom Brown wheat emo na soya beans na pinfo de yayesa eduane betimi edi na anapa ewia na enwumre se ne wa time bi opese udi ni bia na ne denti no odi si jaso a 30 minutes na ben no perfect chengum function ngum milk ngum betimi edi na emom wenum eda ho se ne amedi eda ho ene wenum ye odede a betimi de esi chegum enchine kakra na odi aso do ehwe milk nso de egu so na wote ho na wote bo a home sweet cereal legume mix Tom Brown enkradi empanyimfodi oba wa fanyi nsandi de o ma ne ba no fodi empo enkra o menya 6 months ekono obetimi akebi ama omwedi poku trading KJT Dr Mensa Edum PZ KO ebuakwa ofenso tanoso na atonsu ubenye bi etu o miamia yi amabodi nyine na wo pedodo etu na wakwa akoton a na wafre o ma edwumen eye omodia ewo 0246 697358 0246697358 and 0546921728 a home sweet cereal legume mix Charistic Ventures enso say so honam eye wo ya wakoti enemu enyarewa oba bema ena yarewa hodo bebre enso etete wa brabo a ukodwama nso a ose opes Zahara herbal products ni bi o Zahara emema de mama mema ni mu ye din mutimi ni mu kunu mo yere ni mu hia yie so wo yare wonu mu ato honam ye oya ose opes Zahara enupa ni bi top nenom na oho ebeto Food and Drugs Authority agisa enre nyina ato opedodo etu a na wa 0246 348334 0246348334 and 0248569335 0248569335 3P garlic mixture enso say mama withdraw enum eye natural garlic na yechi e de egutu mu ayeton garlic here ayewe a ebi mu say nka na ewechi no aya na anu edi ma wo munti eno na piwak natural why 3P garlic mixture e de abedwama so a auto e boost immune system no o blood pressure no so esiesie no e de maw oba ubu nsa na wote yaw na ma why mre unhu de wonya wo ho a 3P garlic mixture ni bi na eno why kese abroso wonya asthma ojo so na obre anajo so no e makra pe 3P garlic mixture ni bi na eno obenya bi wo pharmacy chemical and herbal shops nyina dani herbal Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidank, and Angelus, Ubenya B. Ewoho, Frepiwak Natural, Ewo 0248928824, 0248928824, and 0201000021. 3P garlic mixture say, and control say, a tuana a drone a woman, a toa ebo, and yet plastic.
enti se wokọ na obi ma garlic eduro bi na se ye piwa akede ni bia na se enye to a ebo a enye no a etoa no eye kokọ e na garlic na eda ho no enso eye kokọ hye ne nso efa mayen grow fine ense wenu mu ato onsa ye otititi ona ye otititi wuntimi enna kope grow fine herbal tonic ni bi oba ubu nsa emaye busome miensa na omenses no emada eba so a entwa enkofo de pad no de na obo diaper enye eba nso a cloth eni tuma kope grow fine herbal tonic na ebesiesie hu ama ubu nsa abaye eni ayefese ne wo se esi eba ne pepepe grow fine herbal tonic enso ubenye bi e wo pharmacy na herbal shops nyina apidan herbal kjetia misty herbal smart herbal obuase PFA pharmacy Colinac Tafo eho ubenye bi na Kingswalk herbal enkran ubenye bi ato osan wovana enama bonten so a pai grow fine ubenye bi ato opedodo etu afre doctor e wo 0244 596532 0244596532 eye grow fine or say it makes you grow fine agbozo herbal clinic enso say owo mfidie mapa odi be hwehwe oni padua ni mu we hu de tete wo ene de e haw odi mfidie ni hwehwe oni padua ni mu wie a na we hu de haw no odi hamama dropa pa na me ehira so na odi etreat say typhoid fever junso mu nyarewa enam nyarewa usisi ya oya obema ne entimi engina so ye wodi boy nia na wona wo sen no premature ejaculation low sperm count entimi sure ba nyi sen ya ko agbozo herbal clinic way na onto ase enfama o se bema oti ase a eni kwan se obema ni wu e wo se ye adwuma kopem time a wa nyakopon beto nsa afrel na odi wade ko kuma se o di chems to May 5 old insurance junction kwa 0553417752 0553417752 enkran kwashiman obeyohne no ahemfie ho 0241750282 traffic studios enso se operating works nyina fabra na onye enfama large format printing banners billboards labels for all products UV direct printing t-shirts branding souvenirs 3D signage engraving and branding ewo caps books and our products nyina opese onye branding enfama wa ehwa na ode call traffic studios obey ediama o masi araga junction obey iron bet for edan for omo 0247013561 0247013561 and 0574010101 traffic studios or Sebra no nya printing works nyina emfa emma glam by Tina makeup enso say ope baby aye be your makeup ama weni matoso oho aye fe senya color city no saa e na Tina ebehwe no aye makeup no edi ama o say ye echina ye am bekoi ope obi am na ye makeup di ama wa fretina obeye ne fefefe edi ama o 0544466280 0544466280 Tina besesi ho ama oho aye fefefe ye bon komo edi afase oba wonsam ewo srade ne se wonsam ewo sika ese ukuna wone neti bema wone neti se wo sika ewo soro edi sen no why ene head of the family esan say say the man is the head of the family enti wo sika ese bema no that's why head ana wo oba no sika ba wonsam ti wo ena wo ye head na ya bon komo ni bebre ye ne reverend Kwame Kwatin ena ye ne no edi sa enkomo yi ena wache ye nyama bebre na ye guso ayebo sa enkomo se oba wo sika se hukuna enye bone bema oyire ana partner wo sika se wa enye bone na emom wa bema no tania wo ba ya wo no ena kire sa enkomo no ena yebo na man side de ye nyanko hokra o because you say adwuma wa ye ho papa e ma kakra ba ye nsem adwe ahomaso ye nyanko ho ye nyanko ho but reverend odi ebe ko pa odi ebe ko mema ne de no ena say all tackle ni more e de amaye ansani aba ema no so was casting wukuna how you have to even carry yourself into papa yen san ko emema no so biem na so a wo kan se bi wo ha wo ka yes aya na dem se bi wo papa reverend kwa wo nim de wo keka kra enso pempen wo sini pempen nti aya na wo de waka ne saa ma yesenia isitina mema no entu omo ho efo enti se me be ware ana se relationship ni mu no ebia na wo be ma no
unye hu de nyame ede me beaches me kwa akodru enti time na wo ba ma brabo no at that time na wo so same but in the course of the marriage no enti ye kwa ne de you like everything nyame ayi adom na beaches abe peja asen wo no should things change e wo say nyama sesa the way bia na wo si hwefie wo si handle fie wo ye wo leader wo ye wo headship whatever it is no that time na dia na wo na nsam srade no wo timi kotonchene ameba na di me kotonchene sweetheart me kotonchene enei me na ade na bedi me ho e wo say nyama bi sesa e wo say me sesa nya be ma no o sesa nyama bi or adjusting nyama bi to suit financial levels na sesa na Aunty Bea me da say o bi say question I said there o hwe encyclopedia bi me na so me hwe ba bia so question na o hye na answer na meba question is so the person tie 40 asese me nka say wo ba nye sika chan be ma nye fie ni ti o na mo me kire say headship na ye ka no e leadership nti se we be ma na wo yiri nye sika chan ana obenye sika chan na wa ntimi a manage saa wo ba no a so pese wo ye me so header enya di wa na question abisa ye nyema mienu se ye shedate ase na ebia oba ne ma ni tri so he be ma yes se nyankopon e de oba ne di ba bisa we ya be ma ne ma ni tri so a oba no be hwe no nyema mienu okay nyema mienu ni se enka bi enise bibi asesa but bibi be sesa things have to change yes nti say nyema mienu de bi nka no wo be ma no a ebi kura wo na wo ma wo ba no get ekitoa bi ana wo ka se winnim ba bi anyankopɔ de ne bɛkɔ ene empire bi a wo ba na bɔ ene sacrifices bi a waye all of a sudden wa peja se wom ama wo kura ba ma kura no wo yɛ insecure oh eni se nka bibi asesa ba ado na bibi sisa bema a wo yere nyankopɔ di ne di ba bi anasa brabo di ne di ba bi a wa peja no o se bema wo peja wa adwunum oh yes o se peja wa adwunum o se peja wo se de wo si hwa ade o se peja wo se de wo si ekasa e kire obai aka ne no ma na ni so a no hwe ba se se no wo ma wani so no hwe no ti wo se na me ka se mi se headship no madisua mu ne me research mu no wo ye be ma utumi ne wo ye che wo headship ti ba dia wo ba no all climb ba no akua ba bia nyame adum nyame de wo kɔ no akua so mase ne mo bra no be se wo da so ye head o ba wo de wakani e na wo de manage wo ba ni se akua ye mai ebi o me ye mi si ye yiri ye ho a o metime sua dia akodu PhD ntekura somase buame na yamfa nkoda ni no ekura efie ya edi ensa kosomi ekura fo ho odi nyina buame ni yenye fie enye bone o manage oba no na mum sanko yesa na obie wa no na sabu wo bo na kutia essence efiso neske wo muade ana wo muade na wo no amadiane ana me sex kura na bra sana o kasa insinuate na wo yele said you open because said you see sika no the can sembi ya kire no a bad problem we to see no oba no a o climb no we sika wanya no also who say we say be manase so no enti dora ni ka se oba de ewunya sika opposition te se kwa na de du fia asemi se wo de sika wanya no na wo ne be ma di ba betena dia ene efie no eja beso so wo eja beso ne se sikenya nkasa e wo ne pride wo oh yes ai na we nra
And then 3 days, sorry to catch you. Then 3 Okay. days, yeah, 200. We be share me bottom kit to heavy. And I'm saying 200 in your po. I go chop am. What does it? I don't call it them cocoa tea. See by ya we call it. Enti, this come Madam for Mr. Boache. Tebia me kan se we na makai. Mr. Boache, first no you adwuane wo Calvary Assemblies of God. Okay. Bantima ho. Okay. Nana those days I'm Bible college na me call in chain. Na onu na da ko waka chem se sofo. Wo ba ne ho ofe. A wuska, a wasua de kakra. Dia se bonsam. Yeah, that I say. O just say, oh, so when you need to from pa oba wuska ukuru getri. 87.9. Ah, ne ho ofe. No wasua de kakra no. Oso wo ne bonsam pepepepepe. Because si akona wari afia emema wo mo yiru kuta getri. Sanye omus ebimusi hu amane efa no. Because wo ba wo ko Dubai ni China num ni UK num ni other places ko fa niema no. Buska millions. Buska millions. Mameka se nchero. Na me ni ma me bi adwuma. Ache na me young boy ni ko fa cement. Na edu ba bi na ma me no. Ontimi nko ntimi na ya na me ko. Takura de ni ma ko habo ni akoyi niema no. 7.9 When one day yeah, you need to pay 80. Obia be yi niema, obia niema mai. Na papa bi. In fact, ni pa ni so a obi containers ne ba no. Young woman bi o. Wow. Sabe no kwa make no one be 52 as 53. Wo she wo ba young woman bi pa out me di containers be 100. That's right. Ti papa bi ojira wo kasa kasa oni di atem. Na oba yi call in chain o say Banana, na patro wo ni ama no e ni ama o say na me nya ni nkuraba no me mi container ni nkuraba no wona ma me chia fa do so e ma ko fa cement na me ma fa nkuraba o ti say just imagine o say me nya ni nkuraba no ni just ya see am film say e ma ko crash cement fi Nigeria ba na me ma fa nkuraba Wait to me aka say you. Me so chifa ne so Oh few cry. enti wo ba wo fe oba se ne wo fe na se wa manage ni ya woni ne kasa kwa no dira wani mu ne wo chiafa so wo ba wo klasika na wo ba ma wo fieti na wo laki headship qualities na wo kana se want to wo chiafa so na wo chiafa ni pa no so a sign of disrespect so that's it woni ku ka se wo chiafa ne so no e ni emu ade Beto so bio wo ba wo sua de bi baabi PhD nom eni se ke ba sa ba makase level bia wo the devil level bia be bia wo devil na anofe the devil ba ko ene pride sikenya the level ba ko ene pride the devil ba ko ne pride adisna bido the devil ba ko ene pride Pride no run through. pride no run through anything na oba yesika o bra ne ho ase aye niema na o ye ne dadan edin but ina me ka se ba ma wa manage no a wo ba no o hu no so wa bro niema dadan ebi ni se o se and the entire man be empower ye no one eye omu dwane the male chauvinistic domineering attitude no e ma be bri edwane ebofo a man bi be ka cho say sima yesofo a che e man bi be ka cho say egomo amuti between 4 and 6 and edwano eso onu then the was so a ebofo na so 5 edwom ko efie ko no aduane and a man be timetable sa timetable no esesa me dem say esesa no yo ba to say esesa and a man be nfin dom 4 so ko no aduane emani mu okura be do to ade ne se ho ye kakra o woni ko port ni bibia wo ho ena ye bidu yesi ba bia ye traffic a e wo system emu nti ya ni mesia mema in fact emema wa ho brasia wo mutie nsem a ye kane de ene me se edukura ehia yen eda wasi bebree emra me ne ma se esi ekoto ade o patase ekoto bayere bi
ene poku bi e patase ye du ya pena obi salute me apostle na me jesu enipa no munim ye ndo bebre oba de ba ye no so oye no 78 Ghana mini masini du wa branche ni hu ya pe o apostle pacho me jessica ntimuntotu what I say aha enti appreciate de wonya wo yemu enti ya na me kase boni be le wo mu se wo ba bema baby a wo yere kura na adwuma wo no ana adwuma wo yem akura emani be bema mati ase se du weekend a obi timi ye stew obi timi ye nkwan na dia hye fridge boni be le wo mu se manu abaye manu abode manu emu se winim meat fufu kura ka wakabi wadibi waja wo yiri bi mpacho boni be ne wo wo be fie entem waja afekubo abe fie entem wo marketing kete wo be hwa mo ma yo homework oba ni be free no dwuma ma oba be fie no and I'm telling men me come and men matiase omo pa omo mfa nyamasem again boni the woman and this is what the women are looking for boni the woman say we go adman wo be fie be hwa wo mana mo ma yo homework edware what is marriage for you be here the one ma say asem ye ka mema babu ye ntie nka omumu yen papa wa modin omumu yen asem ni say ena wo ye be ma enipa bi age no 1963 enti no be bi wo kwa ntie ni you pain was in the pain be bi wo kwa be bia wo yiri kran no kon kache ni sekua chira me se ni CST 87.9 Kumasi but what I say managing the woman was na meka no chira me se ni CST chira me se ni si yankwan chira me se ni sika abetie chira me se ni sika need fufu man sanya matra na meka asem bia me yefie enema bi wo ha de ni kan o metimi aye but o musuo mo na fufu asem ni no o so say and now go fie ntem go why are you going so early now ba kwa pe say oh because the wife blah 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 ye best training enti me kwa tie me mpa me ho asem me ba me fie na ba tumi say me ho nchansi na ka ho asem a o ba me fie bi na Yesu aba na me policy ba kono no so o ba me fie na ba to say me ho nchansi na bi sa question so for I don't know ho nchansi me wo yire wai we be bishop okura me fie ma ho biem me sa na metie o ma me fie biem mesema wariye na me wari yi o da ze de me ya me fie yi no e na me yo sa ne ma no ma bo say enti bi ndu form ma ho fe me jimi who di say me nice guy oh my goodness oh na una beka ati bi me jimi who di we mama wo wi asi ni na 100 ma ho fem say etu me na mto sutu me ho feye me hu chance mu a enti ma ho fesu me nuadi ani a enti ma ho fesu o je tira ho na tu mi din enya masem ati bi 7% me ba pesie na me fi se me wife ni ho ana even pe wa bre wonti mi nya me o me tuka be si baabi ewura central market akoto me momone matomija matomi kobi atomi susu atomi bibia akofie akoyo antime hwe so na it even makes my life my marriage my home better and better and better na enuntina debi na meka wa say eya na biblia bi na bi betia mani mo kan se mi kire me a o kanya na meka ma dwuru wagimi pa okay na na ana mi dira te wagimi pa we issue na sa di pa lot kwa mu a no afro ka no afro kwa mu be ka kire me we ba bi ti sa sopa na be ka kire se we wadwene enye correct ba ma onya mu nyado ana ire 87.9 Kumasi chese enti me chese yamra from okay yamra from but me bi ba wie no your problem kase ba ko ni say yesi
ewi entontomo pe na sifi akọ na mframa ho no ye wo bi wo a wono a wo pe avenue bi na ne yira ye bibi ni wagina so ade akofa ne girlfriend bi ni wagina so aka se ena me yiri wo mume ena me yiri nwo na giane me yiri wasem bi o kan se be na bi e pe ba fofora no akose ne yiri me yiri kura ma ne na me yiri kura me ko mo ho a no tram me omume 87.9 Kumasi. asemi asori bi mu problem a menya ne ho asema wo kan yi problem a menya ne ho enti wo ka wo motivation ne to na me sere papa bi amba me nchen na se mo tin me kan se ni wie me ne bompa ye osori ya wo ko no asa gina me gate na no sofo oba ne ne o se me jai no o mu me kura na so obu ade heden obu na ode obu obu ade heden o be feel big nti wan ka se ja wo mu enti on sa no po motivation wo bi sa ewura no o se respect heden and not demanded. It is you don't demand respect. Me can't just pursue say. And ya na born and then me say me ya die we ya ma me yiri mbume. And ya no kure. In fact, and look when the ma respect value you know increase. Okay. Yada so papa Reverend Kwame Kwatin edu fiada de akoma mu nsam. Ye ne na let's say conference bi ana kwantuo bi e na ye nya no. Te sa dia Friday de ye ne na ene wa ha o kye ya de wei minim se wa kasa wo to ye bema na sabio o ye reasonable bema se ma papa kin ni kwa say how cry judi e wo mu bia na fesiesie na ye kwa abonten we are outside ye ne nkofo di komo ye pese ye kotie no ye wia ne aba ema na nyame aye madom na mo so wo skase mukunu num na sabio musumu muade na mukasa kire mu anyhow na mubema muska kra mu ye won kra nim e ma kra gu se ye maame na ye ema papa ska no musumu beje modie wo se ne papa wasi atoa ma mema no enti wait for them ma wait for her own ye akotie ye nuanom so a ye ne omukasa ye no ye ba e ma no ye beje de na afi ye activate phone lines no na won so afre ye ba se ya
Yenuanom bi na mote omo adwen nkyere no se oba wo ska kwan be na wo se wa nkasa oye ho are you the head of the home and I say be ma na na ye head of the home Reverend Kwame Kwatin e wa ha na fe ne beba ema no ho no ema na nyame aye yadom miminyanya bi de but nyame adom yo kitwa bi nyame aye yadom na awurade ato yensam no na wo ne wo kunu te wo ye head of the house ana Yo, Aunty Bea, head of the house ni dear. Said them I was so ni siko on her head. Okay. Head of the house ni dear. Yamfano US Kamala Harris. No, I vice president. Nikunu no ya president. But Okodufia, the husband is the head. Theodosia Wood, a brand no chief justice. Okodufia, Nikunu na head. Enti Obade Yakupon ne enim wo ne nyansem denti a wa ma oba anya head. Okay. Enti circumstances bia ntimi ma oba embe ye head. All right. How okay to aso. Enti pacho to aso. However no ye mema etiefu hu challenges a ewo denti a oba nesika na ontimi enye submissive to the husband. Denti a oba ho ofe want to be submitted to the husband. Gentia oba esua dia na wafo ladabi precisely wabeneska the business kosoro nikunu kan no waka bebu okra niku beka se men ko wo ko and that kind of thing. Ni na ni say eye pride. So eye pride. Ni na ni say oba no ba bia wabeduro no. Be ma no awoye bitiri no. Ni headship no, ni leadership on in fact leader be you qualify you as a leader no any influence over the person we influencer ewo oba ne so it is a bema de we fieti na we yiri we sika yes na we influence be any so ntimi nka asem ma we yiri ontie ntimi ni we yiri ntra from enso adwene to the extent so oba ne be na no aka kire we say wo mo ne kwa bia so a na kwaya sefin because moment oba be kasa wo mu ano no woni so sa mu ano na o hwehwe amana na djuma wo ye no emu apagya e bia wo mu ano kwa bia so ne se mi kan sabi wo ye be ma wo sua de wo ye krachi ni wo betima boa wo ba ya mana toto ne nkrata sem ne nyema bi sabi oba mu okwa wo ba fie na odi sika de bu fie e bi kwa wo twa se ni kunu be ba mu wa hwehwe sikai e bi kwa wo de akọ banka ma no ne nyema ni na wonyo ti dem pese me kan say be ma hu wo yire no wo ba no a woni netie na wonye sika che wo no adwuma be no wo ya ama odi enye sika che wo sia saade no na boa no manage no na oba no obebre ne ho ase ama wo enti emma no se ye pese ye bre ye ho ase na se pese asomdwe ba fie a minim se bi obema na nkayi chop money bema na bia obetua fees bills bi ene eniamaniama enkra ewo ho no but say no wo ba no nsem wo bi nti no wona wo sa wo ye sa eniama we nyina ekwan ben na wo ba yi a bema no en feeling little of himself bema ni de no no ena ekwan ben oba no so wo ba yi a enkra ni hu se wo maame no wona wo ye sa de we nyina wo fie se be ya respect wo se enkra ne de ma papa no as the head of the home no enkran betime this respect na ma papa until we are seminar no we can leadership na make no so we need qualities no kwa yesua tell you leadership no headship no so we need qualities na betime sua and they say 87.9 o ka akoma number 1 yeah we ka utilities efie ntutu ye ne ade bema utina se na hwe bema bi wa ebi a wire redundant edwuma wo ye kura bi asai be me bi wo wa sebi edwuma wo ye no busuma ketua bi ene wo je ene wo ba ne de emben ba kokura but una we leader of this woman una we leader of this home enti ahani ba bi a mama kan simbi na me fa answer this question Akoma me na me ye ne me ma se edu bi na me baby me baba akupe
mama kan say me baby a oye bibi a ye niam ho no me ma me wife kura hu bo say baby wa me ya me kota de mama jamina yenta de wa no afro me ka no na matu me tu ya ne ye kwa me say wo penny ya no first class ka no mu no me twi ba no ni wa twi nanim me dini be kwa me dini be ba na me sa topic no say be ya on fam na me ye fie o ja say we ya bema me friend the altar okay we ya bema na wo hu say wo yire america wo tu abrabo mu no speed ni so a you need to have an altar or time for your wife alone me tani my wife din komobi na me ka ya won alone okay yes me yire me nana nkanso a ene ne nana ene tete no ti me yiro ka mpeninsem oye mpeninyema na kani na me yire ntiase ope on say bibi ti say we yakwala na it took me so many years to tell my wife say mama enne manu ene ye ntete enyepe enne kwada na be wiase no say we ye maame na we ye wo ma kwalitu because I can be there will be times you talk they talk back to you because a non kwadano when you life you democratic and you jojo kana no so can be near you gain omu ye na ayi o papa kan say ma won ka bi no and then man ntisa enti na wo ma na wo ma ni be do level a omu ye ma na ye maame a omu your younger sisters o ma your boys na say omu do level a omu your younger brothers. Why yes sir you will talk they talk back to you until we husband we are head of the home baby I will you claim mobile I say we should then devote time for her alone okay clear na say me we say you mean you nantie enko yi clear we sure say na say baby a usika semo kono na dey sad ye yiba last year me koye conference bi o baby na o baby be ka kire me say oni ni kunu nya problem in fact ni kunu ne man sika ye adwuma bati na me adum wonye sika na ni kunu susu say omuno ni kunu susu say oye bibi wo na chi eni ji ni fie kura wo kan na me say we asem tititia sorry ahomachi ni nya ni papa no for sabono da pacho mame ni nkomo o sorry ya pe otina ni pani wo bunkotodwe ompa no da me ka kira wo nese wo yire bibie ni wa me di sie wo sa de kakria be ka kira ni efia sisa totally enti bema nya ebre woni wo yire ntina se akua na nsen se ni na mehu wo ya o ma from 1 say ya nya ni sa ni fi say oba ni nya sikanti no waye dwe na wo kika kire no waye dwe mu me wo this waye premier ni afa ho no enti eba na ko ma yie no na me ka say oba be ma wo yiri wo sika and say how say wo be ka kire wo yiri say akua bom detri because our pa ye can member so kwa our po enti akua bom detri na a man of fear which the fear is genuine oh bema oba ebo ni detri no kura wonni wo mu ni say oba ma ni sika e bi 100,000 bi so mfanya adwuma no no dey wo baabi oh me say your problem we na ye wo no na ye ntimi nka no ade wo hawo ne bro hwe ene nipa bebre ntimase enso so beboaye enima bebra e man ntimi nyema yekunu mu no eye sa problem we ma ba ma getio enya mema nyina me kan but mema bi do no a woni sika wo ba wo sika mo ba ntam sika ah na da abochire ma fi yetutu kwa ye ho gati bebe abochire ma fi e ma na je bosia oni sane wo ma boso e ma mema sika eto tikiti ko ye okunu wo no wa ware atro klata se wuna be ma ware
o so tiase enka oba oh my goodness so o ma tem sika ma be ma eye bibi kete wo ba di sika ye aduane ma be ma sika nka eye kete but ekola be me bi di be fa so 87.9 Kumasi. me be oba bia ma no hu se me be ka sama wo mu but me can the reality on the ground hwe Aunty Bea ya na me teach say dentia ema oye adwuma oja ketua bebie wo ska bebre nso pese enchine kura okoto anikutua no ene say your traditional truths bi wo ha o se tu ase ene totwene Aunty Bea se bema woni oyere mu nyina mo ye adwuma adwuma mighty 8 to 5 oh Yeah. A man bi kura mo ko dem 6 to 5 No 9 no no free a young man bi jira so wa central market one anu was you anya wi aketo wo ba me no opo adwuma 5 anu afa baabi oya bem gente afa baabi an so oya bema bema pon on coffee ntam no afa baabi Aunty Bea se me yo ba na me so me sika mra me amfa mbo afie ni bradia ade na ni me bu ha ye ja ni me bu maso enti na obisa utility oba na tua lado oba na tua school fees ana so oba bu ko ni ba ma ye tua school fees pepepa eni e fie chos so beka se enche I want to be say me ba no but se me chese ba ma we manage we yire no we yanka ncho ba se kwa me senior yanka ncho ba se meto niema yanka ncho ba se me dare nkwala eye ufi asu bi adini wo ha eye kete bema die de bia me kase de ma bema ye bema no ene se wutimi ni oba da ne se wudi oba ajezo na ma ye bema o de ma wo ye bema no eye wakeni leadership the way you are leading the woman enti bema die me yeso free ebe bia pese me ne yire bom paye no be bia ye sha bom paye no obeba na meti wo mama ye ready na break where the kind of me to ho me kwa the bible obi ni me ya won fe ni san how many times na my wife onu di kan say ho ne be bom paye and pass on your tin ye bom paye me ma sorry to ho for bible ya shase most of the times me na me lead but what I say edu bi na me bi nkofu ye ofia na maka kire mama ne nkwala ni nyina se eda wo be meeting ni ahia me ba me kura me list ade wo me ni nyewu ade wo me mpeni sei in fact na ye ka ye afibia me ka the last time I ye bi kura ye when me last boy no be go university me family ade ye ta ye ni say Aunty Bea afibia ye tenase na ya ye meeting no maybe sir me ye no me mani nyina se ede na maye no afia ankoyi enti me ye be kana dwene nkwala no bia beka papa wuti sei eya wuti sei ensem so mo kan se ede but I was some mini no bi o wa o se me chioma na ma chire den se me chire na mate ase because the trust no enim ne tiache ye ya me ko mama so ede na mu hu o mama ho a enkoyi na we aka ni ko we so ansan ye wi a ye me ne yire ni ye parent no ya ka kire ye ma ne se afia ye sini we ni expect free mo nchen ye nyina duru ha eti edu amapa musu munye we that is how to run a home. That is how to run a home. Reverend, me pesa me bisa. Is it right to say me who ye example? Say bia me ku be ma me no say efie na o say etua bills. Me nim say be ma no ontimi ntua. Obetua ko ontimi ntua ni nyina. Aha, ontimi ntua ni nyina. Okay. Is it right? And I say what say ye no. E o say me di ma be ma na me ka say papa, sweetheart, J never so so netua. Ana mi nye o ayi akoko kuntan na mi ami ko gina ho na obi ehun say oboro no na ba betua school fees me nim say most time bia that be oba ne say onkotua na whatever it is but say wo sem ye esen be ma na wo betumi etua fees na e wo say wana ukọ wuyi wanim na obi ehun say
one na oya na fama bema no so that bema no respect outside you be who say bema no ye ne bema yo meanwhile no so kra ne ska no if your ban is ma men kan ya ma me ni tietietia asemi a woken je ya ni pe nyina be ye bone na ye bre wo wiase nyina efiri question if obra wo won ba gadi mu wono gadi mu nsem no one response on ko ba mane eno ni asem no enti so ba ko ya akukọ nimi na asemi wo na odi enimu na o mani kunu na o ye be ma no nkoye na ono be ja to no so a ene yati wi because nyankopon bi gadi enimu instructions e ba no wo if kurani e bo no wonim o ja say adam na ka kira o say yesi ju abaye si we ni eni wo wonu so she da mu so ba na emre oba pe sabi mfani mu ni sa ne mani nti no da sumiye mu denti ena o woni ma no say na duabei no so duabei bla bla nkosi ani ati wi ni ene enti kai o woni kasa ya na o say mi kunu ni ho asema kana mate ya twema be ma ne mra oba akukọ ni wakoji asema aka ene nsi ati wi de to si ni say oba ni na yi sika o so de be ma be ma no o boni be ne wum na de wo chire ni say wo be bi wo ho a ni kunu fun no kakra bi pe na ho na oba ka chire nkwada efi a wetie ejene mi di na mu ni se na se papa na duma sei mo papa duma sei yei eye mia bra me brefia mu je mu ni mu tin kwala na mo de entwaye ho na mpese sa ye entwaye because oba we sede ba ko ni se wutumi bo wukunu ko ban ama bedwem na nimu wase enti wo se dana de kase be ma bible say ma yengu awade empa wo fi no enye ma nan o se aware empa na esifie no enye ma nan na yewom nkomo ayedi ntoko ayeku sex ayeye na akaba ku enti se wini tu dampem no ka cho se ama na wotwe bibia ni me ho o 200 bia fuma me na mfa twitwa me ho de oni mani na fo dama no wodi ma ni nye na akọ odom no wako ka che nkofo se ene kura sab na ma ene na man 200 o nko ene ko ma ka fo ni ba continue ko ampie awade na empana ne me baso wo gu fi manu wo fi reverend eti wo ma ba ma no wa ye ha e wo na fufu anim na me na so wo shede no me da se Reverend Kwame Kwatin ena Martin nka no emma no asudie no da ye so papa ye ntimi kaya no ntumo we 200 ye baka mo bi e hu se ena ono kra de ma be me 200 se o papa ka no nko fanko ye baba na ye ko Dr. Mensa ahwe ye ene Dr. Teria e wa ha be hu so ba bi ka no na menti ase kra so me abi sweetheart e ba na ne oside oba di na chi ba e de menti ase and sister Amidi can be sorry. Now then, I will sweet at the num. Akoma efe. Only never yet, man. Sir, a man quo. Say, come you. If I told it. The Canteria. Oh, dear. Now, I say money in your sky, and Brian was about could say. Aunty Bea unim. Maybe two daddy ahun. And Ukraine nurse their mapper two. Just a mapper two at the cassia. Answer daddy can't send be. Say o ma ska wi afi o kotra dwuma ana o hia ne namfo a ene me na me yi ska ma be ma no ofio Aunty Bea me ma nche magiska bi o I see yeah se ba se me wu a me wu o yire o yes Akoma efe. and you say once utimi kasa sa no Aunty Bea na daddy kan se me e ma mo kasa mo fa nche yen sa ne e boy ye ni o nti mo fa ne sa and it's na ye share there no what I say akoma mu nsam ye de ba say na mistakes bi a ye in the past no na ye sua na ye sesa sabi ye say ojimifo e na on sesa na dwen but it's not too late ye sua ide ubetimi asesa Dr. Mensa how about aja adom na me adom process if I tell friend at friend for man ata friend for na onim Aunty Bea yeah na ubusa on say Dr. Mensa you soon tafo Akoma. ye dwuma mu wo kra ye wo no ye won tafo bro ba nwotwe I see na wa a won ti ase e wo ase kire ne say me nchi ase
mo chantafo ho ana Dr. Mensa wana se kire ado baba no mebisa no Dr. Mensa wana se kire ado no baba panse me di tewia ma ta nso ho ye doctors ni bi di ata I see ye won tafo bibre na wana se kire okay Aunty Bea said the American. Dabi me say na me cry o cry no. Ahina san me dem say ahina san. Obinya. Amen. Any problem. Amen. Yo, yanchia atie for from na Dr. Mensa, Dr. Wonder. Ya so ye. Wa wo ene utie ye bia e wo Akoma radio so no me so wa yi wasum ne asempa ene asemde e wo ho e de mawo. Ni edi nkan Aunty Bea me fa asemde ento atie for anim. Ni nyina ne se Dr. Mensa so ye wo a wuti kotwi wo santase ahene makokoben pachi anyinam nyame yadom a wo pa adwuma abra wow mo stretch no so na yes wo a wuti area mu ho ni nyina pacho si subie mame wuti santase kotwi ahene makokoben afi wo anyinam pachi bomodin se wo pa adwuma aya bomodin ne bra okay hwe kwanse Aunty Bea said ye ka no obi a ni ti wo da ye pa da ye so pasei na oye adwuma won patamu na wose mi nya obi a mepe obi a wo area ho community area na matimi aboa no meso nyame ya adoma adwada no pa ayire soa no wotwe pepepe fa onkrata bra okay obi anti fa onkrata bra na Dr. Mensa mo wadwuma nye okay age limit bi ani ho 18 to 24 18 to oba bema okay bra okay ai odi atakra dia na chese wo odi tewia dia na na bio odi Aunty Bea dia na chese ene chese ene wo na na bilanka ene mo nya bi no na tisa yo ya den kai boy amai na yemra Dr. Mensa adwuma suna Dr. Mensa eye Aunty Bea ni ti awanyina ansla me kanta fontafo de bia ye kasa sasa entafo sasa edu omachi no so Aunty Bea ya nukre na me ka che one de onim na onim unyantafo wo fi a etimi boawo wadwuma wo ye unyantafo wo mu etimi boawo empokura wo fi pam a wo mu no se unyantafo bi wo fi wa etimi boa entafo sunsum edi o machi no sa na nyame ye no natural eso entafo boa ma sika ba fie entafo boa ma aware pa ba fie entafo boa ma adwuma Aunty Bea obi a wawo entafo bia se nyame ye na dom na ne sase edi na twinya sasabone aya ahwe na brabo nyame timi de ne siye enokra na me ka chew de nyansa wo be ku oho na wahwe enkwada ne yiye nyame adom etimi de wo siye eni nti dan da ye ka sasa ebi no sasa bone ka se ebedi wachi a ebese wo noma bebre awo ye wadwuma sem betimi asai wo noma bebre ma me bi mesise obi nim sasa ase a ma onye ho achini sasa bedi wachi a maame de wo beye bia meso pa yankofa obuasi goldmans emesu dem na yemfa takwa emrew na yemfa sa adwuma we nyina meka wo Aunty Bea adwuma no wo wanim saa wo bekọ akobusa se me pa cha adwuma no ewen bio omu bepsa ho abefa adwuma na ko sika no ani ntimi sew se sasa bi di wachi na sasa bone eniema wo wo danu asonda ye bia wo mpa bomoden se obeba Dr. Mensa so ye mami bi yanka halitosis sayare we eye yare a enukre ni oka na obi anyinya nanim mekofie bi mkra de meka na maame na esre enukre eye yare bone sabi obi okasa wanum yinka meso enye mami bi okasa no waso wanum yinka na wanum bon a bra Dr. Mensa so ye awie ya Dr. Mensa trase wo kotwi Guinness Depot na Dr. Mensa trase e kire no pa Dr. be trase na me say adwuma just a doctor se sia adwuma no ebu no kon eni nti na ya pe nipa dom no ma me bi se sia wudu ya so ya me srem mo amoba ya so ya na mo kontokwa no eye munya boche oba na obetu nipa dom a nya boche doctor e wa konya se obehwe obi a ebedu so eni nti me sew pin yare bi titil na yare bi hawa bomode ne tutumika na bra Dr. Mensa so ye e wo kotwi doctor ye adwuma ni nyina
yare a etiti ni pefri ni tia no de kosi ni namro mu onyame de ache doctor nanso onyame asan ka ache doctor say Dr. Mensa me de no ma me ensare achew enyi obi o num nu bone sabi enu bone bi a ode hye no num bia no bomode ne tutumika ne bra Dr. Mensa so ye eye 4 days pe ode hye no num nu bone a etu betwa enya de a obehunu no bio ma me atawa ha die mema ono so de kakra bi asoso amaye atayonkoe yo mi abema me da ase saso na awosem na edi unya rofo na awo ma nipa bebre na agija obu akwa se wo ye bibi kro wo san se ye di awo esre no eni sense na me kan fo Dr. Mensa he ba kan ka so ye di ama sende wo ba ono mo a nipa edi adanse fa awo ho na awosem kwa me kan se me chiro 2016 Dr. AG award saso na doctor wo ekuta na nanom adio komi ensa de afa na mpa mu ba kura de ye modi kura do fourth way day professor Dr. Mensa we say awosem de obetene te de amount saso na wani hawo eni elipedua ekania ni set menua mentra ma wani eni udam ansana obomode se oba Dr. Mensa wono mo na obi a wo ba na okura poma no ne Dr. Mensa edi aduro kan no sase na ni ha no no wa to poma na twe na wu na wonoa na nante ba the set mentra onye hu achinyi ne ka so watch the clinic ahodo bia odofo enokore science say batakari adoso ami hu kremu papa na de me kamfo Dr. Mensa he ba clinic e de ama say mi amani ya gani say Dr. Mensa etimi ahwo bia mene wo di adanse e choforo no bia boss Dr. Mensa odofo wo di adanse na aso di Professor Dr. Mensa we science say banchi enya eja na kire usunya bia otimi di adanse pa achi obi a wonte ye sanso bo no odun sakete so na junso krobot etim krofo pa ne empanimfo enkora wo bia junso na maami bi wo kra no adunso de ahye ne ba ani na Dr. Mensa say wo to ne safrew junso de wo de da krobet ne te e de ama odofo wo mpe na apede ye kira kwan e wo potwi Guinness depo udo ma so ko ope Dr. Mensa Herbal Clinic udo ma obi aba kirew sa so ba ko so e wo enkran Medina zongo janshin yewra Canada Japan abo san so no udo ma so ope Dr. Mensa Herbal Clinic obi aba kirew amakwaji wa yaresa unia Fadiaka to aso. Yo, yamfa Dr. Mensa number no ntwa ma me bi. Dr. Mensa number no 0244 92 12 69 0244 92 12 69. Yes, I was 027 11 73 551 027 11 73 551 the last number is 0532 92 8095 Mami yanhwe Aunty Bea said na obata eka awosem no Aunty Bea hwe mentro ma wo onsenum no nkumafo entiti wo awosem ebe ya wokomu a eyade anukre ni hani papa mami mesew yare a watun din say hemorrhoid eye koko yare yade a etete ma e wo sa yare we hu na wanhwe yade yansenum nyina anim ni say ma no na enwoma no na enwu eduru me bi nso a mata mema no nso saa o mema no nso wo bema bi wa Aunty Bea obedress obekota obekuta bag kama nanso na onye bema adentia okosi anim say ya keji ato no otimu say ibirim jesi o bono sebi o bono to na o boni mu na no twa no koto adentia ni nyina ne se nka yese otimi no oba ni hia otimi toreba nanso ono oba ni hia ne nkwamwa no wo fom nti entimi entoreba meso tutumi kan bra Dr. Mensa so ye na doctor se men kan cho se ye kasa wie ya nipa aduasa 30 a wo mo be fe Dr. Mensa no o wasem David bo wow nipa aduasa Samu friend Dr. Mensa owo chese owo asem de ebi de mom mata asamebu a yeah tu go to answer mama yo papa mi da se sa so no bo mo se mi de ya mo me yare so no wote ho rofo eno kwesa se ya mo yare so en kire se pa Dr. Mensa ho enye yo bo mo yare no ehehye no ho pa obo kwa nka se a wo se me ane ye kan kura no boss wa me nhwemu a onum se bia bibi sa e won so the set bo modern se obedu Dr. Mensa ho na wo ba wo de fidie be hwehwe wo mu ama de wo pa bia no won saka doctor se brofo ho emodu pa ne senti wudu brofo edu na watwam no ba kotwi abeka twi akire no ni aba ni aba ma wo pe na apede bo modern de tutu anamo ne bra
Yemfa Dr. Mensa no number no patrol you Aunty Bea Dr. Mensa number is 0244 0244 92 92 12 12 69 69 0244 0244 92 92 12 12 69 69 Yes, I was 027 027 11 11 73 73 551 551 027 027 11 11 73 73 551 551 Okay, last number is 0532 0532 92 92 8095 the nyame penaje no nyame yadoma echina obeba yaswe ana obefre me sini pa aduasa a mo bedi nkan fre doctor no doctor wasem de bi de mam na Aunty Bea yare bi a yabon wasem bia no me say ye delivery ba bia wo bia sa wo abrochire Ghana ha ba bia wo hye bia ye de aduro no bebrew enne ansa na ebeba ha no Aunty Bea na ye de aduro mako aduasa mienu ene de aposi amanfo nipa mako aduasa mienu abrochire kra mo de be abrochire ba bia UK ba bia ye de ko eni ti ba bia wo bia no wo de ontimi ma frɛ yen wo frɛ doctor Sisia na number na e de tu dwa no Dr. Bejo so na de adura brew memfa doctor no WhatsApp line no entu dwa tiawa eye 0244 92 12 69 nyame ya adoma e kire no pa Dr. Mensa betrasi wo kotwi ye nyame penaje na obeba ja bless no one cares Aunty Bea na wo ho atwa papa and credit e ba akopɛ dadi wa ha ne wiase ade e fɛ de ye ka e so ka e wo Yesu din amen nyame din mu amen Dr. Terry and Dr. Mensa aha and I ended up el komodo na show your number see egu wonom na ye ko akwaji aboafo nkrat obi o se ye kwaji computer so edwato de aba show number ye ba ya ye betwa enkomono so 0243114497 0243114497 and 03224 98035 03224 98035 ye ji computer so dwadie aba ye ba na won so wafre na enne nkomo a ye boi so ba won sam wasrade esen wukuna wo na o ye fie ni ti ana still be ma no na ye fie ti ye ba sese ya aji aware dama ya aware irrespective of oba no wa ho dia ho oba o se dama ya so oba kai ya ani phone to phone ka je bro nwase ba amo o dire bro nwase go na dama ni de enti se Bible ka say ya eno enter say bio oba oko aye na wo wa hode ni senti uko akọ wa no so bi ana oko aware mu oko nya hode bi ti o so pe ja se le wuti bia o so do ya abra ya ko obo ade ni na wie ya ni se o se nya ni pa ma ni one other year. It's also one number of them. It's a bar. Now, Papa would you run a member? Hey, oh, you bought him back. What for? And found say, what began the produce for you. So yes, pay your income. What is animal? What year and found one. So ewo Akoma 87.9 na debiada ejwada ekopim efiada na yede dwumadie yede ebremo 12:30 ekopim se no miensa ebebo bia
na yede dwumadie de ebrel mo na efi adwoada ekopim efiada yawada ne de ayana yenuanu bi a omo wo haw mu amanie mu bibi tete wo no most times san komo no na ayebo nti se wo haw bi amanie bi e hyaw so a wo frɛ your number we 0530 507849 your production team no omo befa na omo no edi nkomo ne apeda ye de ama wo no waba na yedi enkomo nti cho number bibi etete wo bia no wo first number we ya ye bepeda edi ama 0530 507849 0530 507849 nemom edu efiada dia eye easy friday na nya sese bio agro na ya yedio ye kan sem pa efie nsem aware nsem ye the counselors eba ha ne Reverend Kwame Kwati know me you me tie no na me small girl na me sha say me tie na that is how life is nti omunim die no say yeso yeti akonnwom na ye bisa wo mo na omo nso ka kire ne nyina yesua bi ewi a odi ne chi kwan bebi a oya sorry bebi a ohwehwe na obehu no odi betu dwa na ne number wo so aware nsem bi chi wo so pa obeka say Aunty Bea dey small girl papa dey wa be papa no wa frɛ papa no no we di aware mu ko no wa cancel se ne be ya efie ebedro 0243114497 03224 98035 0243114497 03224 98035 say oba nyeska ese ni kuna oba no ene ye head of the family ana say bema no ene ye head of the family san komo ena yebo ubetimi afre ni abo. Okay, good afternoon. Good afternoon. Yo, udi baby ao kasefi. Baby I just say F where na prison Saturday December no and yama for the bread yam de come ya no prisoners if ya da was na ne benya wa ho man si de yes ya da was biom ni asra nya prison ya ma why you that's na yamwe mo bona ka ni na mu o mo kan go bi esa na ya amano go kan de ndo na ebi mutibati ni program pa abi mi ti asa lo ya yo pacho beti ejidi so oti na de ya fa number but oti ye nti obeti paipo nyame insha de bia fa congrats biem sa efa ema 0243 114497 03224 98035 Oba nyeska sin ni kuna oba na ye head of the hello good afternoon yo pacho di baby ao kasefi me kasefi kwa na yefme ma ajua ye das pa se utie ma no ye ne ye head no eska de ba ye nsemu ana mema na Father be mema no be ba okay Bia na ni wetu I do know one is can be a new job. One ekodi aban be sin. Ona le dey start business kakra. Ona Nyankopon ni fetia ni fu. Ya na magina ni sin. Nyankopon so bia na ba me tia to ni na me kwaji he. Na tia ka yi adie so anya na koso. Enti da sha sika yi nti. Me fa mu wa na asa me yede. One thing oye atuma disika one thing na ye the baby ka wa kai any dem ma oba de nam ko se so ma bebie ko bi ame edi nti we sa ya de ni se mi ya nti sika na ko pu akira no nti ekasa me ko ma tire se no sa nya le dai na yi nti nti esa me so oba bi na me ma na asase no emi ti ni titi ma ni bad so the people go pay that ma na emi ti be titi bad yes asase no ni oba no edi yie ni ma ni ekofa ma wa bla ba ni ni se oba bi mi wa be ya sa de ni ti o be na me da okay nti ma na nya ni share na ye ti titi ma bad no ya na asase na ma ni titi bad so ya ko so buawa back time no na ko so buawa wo ti ka de ya wa na tete
wa wonti me mpame de o se won so ye ya de be ye no so ya ma joy papa ma joy that's good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Boko there. It's your job to start some muscle. You mean I'm a bit of a Ye de nyame ase. Mini ayo kwai. So many na me of our work and na no work am. Ma de kasa me de ko ko me say. Yeah, ebia bema o bomodia na emle ko ni mo na say ebia bibi ko tiawa. En fa nye ti mu da. En fa nye na ho. En na ho. So ba na ko mla. Oba no se bi won se kwa no oba ni ni bi kwa no so be ma no si ko ba o de respect ma na ko ba na o da be mo dia na e de be bank bi o no what you say na ko ba o de ne be na o kwa ko ba na e ka tre bi kwa na oba no se ni na me nya ko na so de be ma oba na mo di o de be o de ya se na dia na me tia ni papa quite you ya papa nya me sha pa ya pa so na we do so nya me na ta be tin ka wa ma pa be tin ka che papa ya o kana isa na le tin ka o amin ka no ya da si ni be ma nya me shock ya uti wait me engina so. Good afternoon. Good afternoon. Yo, me ba cha woni wo form kakra. Okay, yeah. Me da se. Me program e di me nya je mu pa. Yeah, da se. Na dia ma Kenya so tutu mu kama. Na kakra mpese me do so so ni te. Odo na ata. Na so odo wo ho a. Nanka awayi pe ni pe bia nti won tanya chen. Akoma FM Odo na bi si ayen keke. Na ebi a dia ya ye sika ye ka na aba ta nchiri ya. Na na go se ntonto ni ke ni. Yon bo ntonto ni na yon to odo na nkata. And dia awayi sweli na etubika. Me da se. Nyame show 0243114497. Good afternoon. Okay, Captain ni ana say atafu nyame. Ya captain e benu ngiru. Nde makata de. Ba cho mtewa. 7.9 Kumasi. When can say so academy. Na ya si do. Na ko no be. O na de se pe. So ba de dia mi na so no ba da. So ko me so. Ana tiri na da ma ko tere ye ni se pade ba ko ana se no ko tere na ko no ana wansro pacho ana mansro wa ma rebel crasre nyanko pa na de hu se nye ana do ba ba ka ho se ni na ko nya se ni ni ya ko de ni ya ko ma no ni ko ya ma wari se ya ko sam discuss ya okay kana ko sanga to ya to ba bia nya kata kan ku ya to ba bia nya ka ba me bia nya ka ti ko sam discuss ya ba mo men kan se na ko to do na ma o do ni bi kai e bi ka da sia bi ya so bi ya ne ba ti so mi ya dai o do no an ya bia ko discuss so ya ka to do ni ni bi ko mo so ya ti ko o bi ko aso di ni ka pero ko mo ba ba me ga o ta Matias is kind of blending. Before to blending there. Oba bia na ekwa akwaji me da se nyame show 0243114497. Wait me engina so 0243114497. Good afternoon. Ping 03224988035 0243114497. Ubetimi afresh oba enyeska ono na head of the Hello. Yes, good afternoon. Asama do for where? Asama. What be fie? Yo, ade ma radio no call for me. Yo, asama po meet you. Papa no dey dey pa fa. Sebi, e dey Hey, ọmọ bí ọmọ ẹ̀rọ ìlú ìyá wàdí fọkọ ẹ̀ tí owó tuntun lò ó ọmọ tí ẹ̀ tiẹ̀ pa ẹgbẹ́ tí ọmọ ẹ̀rọ kọ́ mi ṣe o ní ọ̀pọ̀ tẹ̀lé sí o ní
yɛn yɛ bia ɛbɛfo ɛgbɛ ɔbana ɔbɛdi tu tɛ bi yi tɛ ampa bɛna ɔboa me nti ka fun bia bɔkɔ ɔmo a yɛ ma o wɔn mo ɔba abɛrɛ ɔba so tia boa ɔti bi wɔn nyɛ ma no na ɛkyɛ ɔba no sɛ tɛ mo nkɛne ɔmo ɔsɛ a yɛti na yɛ ɔba no kɔ bɛna ɔba no wɔkyerɛ no ne yɛ sika ɔka mɛ nkɛkɔ nkɛkɔ yi bi wɔ ɛti deɛ wɔn yɛ ɔmo yɛ ɔbɔnte so nti mɛ nkɛkɔ ne nkyerɛ bi a ɔbɛkyerɛ bi ɛti ɛsɛ me ma na wɔn yɛ wɔn tɛmɛ baa wɔ ɔmo ɔtɛ mo ɔtɛ mo ɛtɛ na ne yɛ ti yɛ ne yɛda ase nyame nhyɛ ase 0323114497 0322498035 nso betimi afrɛ na wabɛkyerɛ wadwen sɛ ɔba nye skase ne kunu anabɛma na yɛ efianity anayɛ bɛma na good afternoon yo wodi baby a ukasa fi mpacho ngene fi asafo esa wa mpacho ya anti bo yako kafe kama mpom oso ye me papa ni ebi o ni na yo wodi sa wo hwie o ko ba no wase abechi ayate wa ya yanchi na bla ya wo hunu wehu esa ma mpom o ka ne se nyina wi obesu akwa ba second one bi so ba ne ya cho eso yi fi so enye ye dance utie ye pa nyame show 243114497 0322498035 also betimi abeche wadwen say oba nye ska esi ni kunu ana be ma one neti a oba no ene ye fie neti ana still be ma good afternoon hello good afternoon afternoon yo oni wa chema me pa ana pa so na gbe dajo e temo pa pa ka kira ba so o pacho yenti won ne kra o e temo pa pa ka kira ba so yo wa fata pacho biti o ana me pa ni mo so yiri bi yanti ayo mati a wa fata yo yo ka de pa e to na ri ka me ata so ai ni mama sumu mama yiro ni omo me pa ma ni bi ọba de ne ka ne hina ko asebe sebe o ko ma so wọ́n jẹ́ òfin yẹ àṣẹbíẹ pàmò ọba àná tó ní àti ọ̀nà ọba àná lẹ́bí bàtà ẹni mo ti àgbẹ̀ sá. wọ́n fata yẹ́dá sí nyàmí ẹ̀ṣọ́ yẹ́ nyinaa yẹ́ ndí ẹ̀hún nyinaa ẹ̀bẹ̀ bọ̀ yẹ́ nyinaa 0243114497 good afternoon. Good afternoon. Yo, bẹ́ẹ̀ àkyẹ́ òní bẹ́ẹ̀ bí a kọ́ sẹ́fì. Àmì kakó sí Asante Gabe. Yo, wòdì. Mo bẹ àgbẹ̀tì. Yo. Because wọ́n sọ́kò mi kàn tó bí about Adam ní àwọn àtẹ̀yìn. Ọ̀họ́ máa ń tẹ́sẹ̀ mi contribute kakra. Okay. Ìfàtí ẹ̀yìn kò òbí kúrò bòmí ntí mo bòmí ọdẹ yìí àṣẹ. Ṣèbí nínú ní àǹtí bí wọ́n àwọn tó rẹ̀ ẹni ọ̀sọ́kùn náà ti rẹ̀ nù. Ní kápá ní ẹ̀kí sáyé kò jìyà náà ti rẹ̀ nù. Nti yẹn bí bá tilẹ̀ ní kó ní ẹ̀kí àmì tì ní ẹ̀dẹ́ tí náà ní kò jìyà nù. Kí a máa ṣe àtẹ̀ ó ti bọ́dẹ̀ yìí. Nti píìzì wọn wọ́n fẹ́ ọmọdé mi tó ní ẹni ní kò jìyà náà ẹ̀dẹ́ tó rẹ̀ nù. Ẹni tí náà yẹ kó punishment ò yí àtẹ̀. Yo. Papa Jete, yes, you're that say any baby to what they have for Yamin show 0243114497 0322498035. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. You, Udi baby, I'll call Sefi. In Alex, because you said. Now it's for some media. Well, you can you call you and done in that. Oh, my who started crying away. Every. Also, I quoted to him, he said, oh, no, Mr. 1 hour, say yes. And the time we are in the second time, I cry with you. Okay. Well, I just want to see you better. You, what for Villa Patrick, and you my way, and never point to me, I was near sorry. Mess your way 1 hour, yet then now, or say yes. 0243114497 0322498035. Also wait me afraid. Your faculties baby and Sabina Reverend Etuyefo. Now sorry. Good afternoon.
Yo, baby, I can say few day. The go for you, Kwaku, who are dear? I don't know. You now watch na me ba man pon down, me beja aboje say. Me be. But you never be sure about your me ba man pon down why? O ba no be sure. But you never be sure Remo what to Remo Kwabra. Mate papa. You pacho mi ti Kwaku. And you guys. Na mtia osofu so na ni sika me kwa. No go dey you know but some say ọba abakan ọba ọyẹ ma me bakan no bema ọno so ọyẹ bema kechiri bi na si a me ti bi na me ti si ọba ba ni ma me ba pani ana me so me papa ni ma me so ba kechiri bema ayeka and you say you was off one you know so was off can be so no friend why but you want to be amen bibia be fine you ever call us me no 0243114497 and 0322498035 also be che wadwe na you are reverend obetu ye nyina ayefo na ya sorry jumedi no eso Edem, good afternoon. Me ho ya papa na also Musulizi ya pa bidinchi bidinchi yo fasi e na kasa efa e mai ho sama moke no fa ba ko me di ma sai mani betina fi okay ye se dem ma ye ma wo ba bia no ye afi ko di ne bia madam ni pese o mani ja no fa riska no if I na for be fi an san no maniska oh I don't know ye dey ho sai ya samo e be pem no ye pa ya sam ko to oh ya sam ko to akura e je ma no ye ka bibia bibia ye ye bi susu bi ye ebidie ye ebiti ye ebisu nti ye ya sam ko to ya sam ketwa ye radi hu ya sam ko to akura bida mo ati ma pa mo ye nyame sha wo so semutie ye last callers good afternoon Onyamba 0243114497 0322498035 yes dear good afternoon afternoon ma dear ma say ba su yo majua na but I show na no catch in the first as I say e bia wo ha dai oba ba ma djuma ko fo me say this kanu e ma ba ma ne kutu ada ne kana na so say ya wo ai e bia si ni Akoma what up so ko tire ba ma no ano this kama ba ma no say ba ma no fan kutu ya wo to ne kanu the country say we this economy 27 million ayeka enti sa ba ma we na o ka sa wa head wo fie tia now the best school fees e ma ka ta ko tia ana se so ya e di ade ne bi wa kon di school fees ne kra na ka se kra wo di na ketwa so wa hu ma jwa me da se reverend na o ka ma ma ni wa na oye be ma so oye be mo da bi e me ma de bi juma mo kwa kasa ma jwa me da se wa nyame show it me fa call bi abiem reverend me fa cho tu ye fo e ma na yenye sika no utu o mfu wi a e ma no so medwuma akofom na o mu gide no menye sika no na afi baby obi hwehwe wo behu e na telephone number me da say Aunty Bea oba bia anti asese nyame obo wo na obo wo ba no o kire wo se da chiru wa ware mu a untimi nkoye head no matter where society money whatever put you okay so long as I wo na wo gender ye oba ne de unye wa ware mu a obi be ya so head bema bia anti asese ye kase bema wo ye head a mpawcho enye ye numu a ye kunkun enye wo numu nsa ebu wanum na wanum bon apetashi enye wutimi ne mada dabi head no ase nyina ne se nyame di wesi wese okandifo head it become Greek no kefale
kyerɛ sɛ woyɛ ɔkandifo kyerɛ sɛ ɔbaa bi di w'akyi nkwadaa bi bɛbɛm abɛdi w'akyi saa ɔbaa no a ɔka wo ho sɛ wo sɛ so boafoɔ no wobɛ direct no kyerɛ sɛ wobɛhwɛ ama no wobɛhia pampan ama no wobɛkasa ama no wobɛtie ama no wobɛdwen ama no enti head no yɛ nananom deɛ no a na wobɛtena table ho a yɛde aduane asi table so towel white akata soɔ no na wɔka wo baabi ma wo 34 ne ano ne head no sɛbe mani fi yei kegye ti abɔnten so mahu abɔdamfoɔ mmienu ɔbaa ne bɛrima a wɔn yɛ sex enti ne yɛ bɛrima no atumi fa mmaa bebree a ne ano na ma wo yɛ head deɛ ma wo yɛ head ne sɛ wɔbaa na wɔdi w'akyire no ɔma n'egyi no sɛ woyɛ bɛrima na wo laake headship qualities a yɛsrɛ awurade because yɛwɔ ɔbaa bi wɔ hɔ a wɔn ankasa by nature sɛ meka mmaa types a wɔn manage yɛ din baako ne ɔbaa a ne papa nko a na tete no raised by a man ɔbaa bi wɔ anan ne papa gyaa ne maame ne papa ne gye ne ba ɔde ne kɔɔyɛ nti wɔfi ne kɔdabrɛ mu ni ɛbɛ na ɔate sɛ man ɔate te sɛ bɛrima nti bɛrima wo yere a wo ne ne teɛ ne wanhwɛ kwan papa a bɛsi ama no gyi mu a ɛfa adeɛ baako a ɛyɛ mmaa fɛ paa ne hairship na nyame amfa ama wɔn mu nti yɛ na ɔmu ni grace to sustain it na mmom sɛ bɛrima wogyaagya wo ho no wɔ baa gye wo hairship a to get it back agye nyame ba it is nyame bɛm tie ne yie paa bɛrima sɛ wode wo hairship di agorɔ ɛkwan a bɛrima fa so bi wo hairship di agorɔ ne sɛ bɛrima bi wɔ ne nsɛm yɛ a ɔbɔ ne yere tiri mɔɔden ɛna nte adeɛ abɛkaeɛ no bɛrima bi wɔ hɔ a ɔyɛ papa gu abɔnten at the expense of ne home ɔnyɛ wɔ fie ɛna ɔbaa bi anim ne kunu so ɔyɛ boafoɔ a wɔnim ne kunu mmoa no a wɔnim ɛna ɛmaa so by nature sɛ wobɔ ɔbaa wicked a wodi 60 kɔ na woyare a ne mpaebɔ no sɛ awurade wonim sɛ mentimi nwɛ yarefoɔ menni saa hoɔden no wako asoma ne nna hɔ nkyɛ awurade mesrɛ wo yamadom na fa ne kɔ kyɛ so kofie oni grace ɔde bɛhwɛ yɛafoɔ di wintam ɛno kyɛ sɛ wɔbɔ no akyimɔden bi ma yɛ wode da wowɔ sɛ mmɛka a yɛ nya wo so kyerɛ wo deɛ yɛyɛ baayɛ nti sɛ woyɛ bɛrima no ne wɔbɛɛ tena yi a wɔgyina baabi wɔtumi ka ne kunu kofi ne kunu kwaame menya ne so na mepatwɛ mede de ɔsɔfo kwaate meyɛ baptist sɔfo masɔre de Baptist Family Worship Center yɛhyia wɔ Maclean Hotel de nyame kumase wopɛ counseling wopɛ sɛ ɔne me di nkɔmmɔ a wobɛfrɛ me 0240 96 95 0240 96 95 that's it. Reverend Kwame Martin knowing me knowing you Uwe no ewo mekle papa pacha sorry time be na mo sha. We shall say 8 o ni upon 10:30. 10:30. Enti kwesi ada kosra no. Wo aware mu ha nkomo bia me nua be ma afra bi free mampo a. Wo ire no oye makan na so ye ka chire no. Me so Reverend sorry 3 ya friend why na on cancel na emu eden. Okay. Enti eha enenen so nyame adom ye de adwumadie no ebesi. Nana bila kantanka. Aha happy birthday ba ko bi wom. Ewo yo, mommy for happy birthday. Enfama. Happy birthday. We enfama ye nia bema. Aha, oyoba. Princess Adomako. Happy birthday to Princess Adomako UK. We every o mame ene o papa Mr. and Mrs. Adomako na o uncle Opoku Justice on the ene netima ponti here Opoku Justice no wa say Princess Adomako o UK ene eye wa woda o say o mame ene o fani abusuani nyina say happy birthday to you nyame on show enti afei na production team members Nana Bila Kantanka Spartus Kojo Sakode Emmanuel Kwame Vadi Era Peggy Belucci Nana ya ye nyina
ena ye boa na de biada ye de dwumadie ye de ebrel me a metina akonyam na me de dwumadie no ho chia me so me din e de Beatrice Biogabra ubetimi afre me Aunty Bea na ye de arechiche nsam e de ma aso abodwese ebusuapan ni kwabna dente a owo mamponda ho nia bema bretioba opanyi yaw akosa a we free mu nyame ya adom akina ye ba mamponda ho na ye nyina ya baba bejaw abodwese na wakra unia bema mamponda ho okay na nabila correct me mamponda ho na ya beja yase na wasie ni nia bema ya da mu nyina amase na ye sorry ye de nwom na obi beka ye no emesiafo warawa ye de na wo hye ye na so emesiafo warawa ye de na wo hye ya se enne ye de sorry why easy Friday edition of Akoma mu nsem ya Akoma adwada ye de die Akoma FM 87.9 Kumasi sports for so at the sports ebeba enyiwe fidie na FM bia